O kinta baki kimni kede na sar chukumay na non tutu isibu ni video me mbalete chuko na endo na platform go to sakrita go me buki kenda na ngoni tuki mambimbi non to understand taka na lesson go na mathematics ni boso tambeka ke mbaleda se saksaka mbeka so na tutu ni bosa ena tau chuko na lomoni video go yo nekeni na ke walenga me kambura kina concept sena itukutuku ni mathematics ena level nga onireni understand tak ko no wikinda baki chiko wikim ni kede ombole na mo warita kana ngonongo ni na greatest mathematician na kalunga tungkarabo ko embule na mathematics e chiko talnga wane keni wali yo na mata ini kamu na wande otaka mberni de tungole na algebra ngo mata ini kamu kila na rereba kana kaluya na itiki buni buku oko na sulia oko tala na wandi tegiku no tutu na ulide chiko na lesson niko na algebra ube turanga balili na algebra mbeta na algebra oko sarangango ke watu tu botak ko baka saranga na tulu nikau ke unru inte kendo na ndona buni kau ngona buni kau na tolona ngo algebra iyo kembali na numu skills ke dini algebra ngo e wata usartunga na numu taradang ngela ko mena tamba ngo ngela ko makino trigonometry se sketching of graphs la ko mekena calculus se dabatala na lesson ko na be bulida membaleta na algebra ko ya buta kichu ko mena kango kana balembale ngonga na kena usutungu ke obinna kan numu algebra oi kona sengani okune ona na sengani ndende numu understand takana woni ni strain baka sena woni topic na bulida na mathematics ko na ni ko obinna katamenta tona utalo tangani walale na mbimbi ni numu ground numu concepts kana balembale na algebra ngola mikina na solving na solving dapat talendo bulida talmai la mikina na factorization na factorization yo quando bulida mai na form 4 la ko kede mikina factorization making the subject so no nando la mikina making the subject of the formula dapat talendo la mai na form 6 la ko mikina na seeds kona indices ko kede ngongo duru kede chu mai na topic ngone algebra nange mure mai na logs la ko mai na sequences and series libu sartunga na topik era mai rurungi chiko na topik ngone sten ngone algebra kana bale na lo mini series ngo ona lakoba ke de saranga na basics na basics saranga mondo understand tak baleta niko nange luru ki na molinda beta na vitoro ni ko sakaba takito na basics do tukuna vango Gordon Tijen dona kona coach ni Newlands ko tukuno ko ya na talent na talent chiguiko ko reni winta ngando na tournament yo ko na winta kana series ko na na discipline na discipline la ko na defense na ka wina kata mo bandi tekiko kundi lenga taka ke no mumak ke o 3 out of 100 je 27 out of 100 da usini wekila au wekila nga mo discipline tekiko ko sana muri chuko mena video na mbiu chuko mena na platform go no mo chuko sini so mina kango oiko nga mo discipline taki ko mona daga ba ona bukiko ona nange buki kende tu wate chiko na klutung karab menda turani luruma ke dan lesson go mata ni lesson yo we ngolo ni kwa na basics mbale tangon ko na solving go to na la ko manda na solving betango radi ko na dakaba na form 4 dakaba na form 5 dakaba na form 6 ya do bange tabu tu bando na form 7 to dakaba manda na basics ni da ni solving okay na algebraic equations iko na reida na bi pepa ke dik sala kabutu mai we wa to kombe kan gonna kana re ni algebraic equations reida ngongo na linear erndo tu ko ne linear ndonga na laini kana mbale ko telanga na pawa na yo na sini be durumea obe bartanga bi ko na re ni ko reida ndona algebraic equation e wa tongo kana re so na equation e tu wana bracket aundu wadana na matangal equation ko na double story apa kami ndona vale tambarua etango vale tambarua ngai tulu na vale tambarua kana bale ni ko reida ndona matangali situation wango ngo deal takachungo na
na algebraic equations. E wita chuko na steps ano bina katamenda tona rita bata na basics tona loko na basics tona ngai solve takirtu ke dan dundua or to o warta ka chungo bikim du ono duruma ke dan tona daka bata ke kona example ko tungo yo ono loko man bita na basic mata ini basic step o be warta ka bikin tu tungo mata isarang o be warta ka na kai ko bangarachi ko come numerita na kai ko bangarachi ko kena bale ki ko solve for x na subject ngo kona kai ko bangarachi ko kongo rani bakai ki ko bangarai x ko se kona alphabet kombitu me orto rani ndingi ngandana alphabet from a to z iyo na mata ini kamo kinda bongo number 1 zara na kai ko bangarachi ko come chiku idaki o come numerita sono ngona sulumi sana tarurani batong retang 4 over x plus 3 equal to 7 yatango o x chukiwi ngo x is a denominator nunu chiko kiko solve takandona value ni x numu taiso iko moredi x mi chukiwi right o ko mi chukiwi chukita ke come o come numerita kan malam lebih ngona kedo solve takana x ngo ko mi chukiwa ngida ke redir tu kedengo x ndambe toke daki wananabu edikango x ndambe toke daki set wada birtungo x atok ngai daki sangatal tuna denominator kongo x toke daki ana mateni ka mosken tak osuli chubungo sona wale bi kompeta muiko na ngona kombernia tem tak ngona kai ko bakasama taka chigo ichuguna numu bagananan iko scan ngabongo ngo within 100th of a second iko ringa ni wango ui wananabu oko ndambe toke daki set dona kamo nonuma uireke de bole katana subject irna uchi ni tamata metako sono ma madaltaka wakabango number 2 ngona ka umintaka kamandango iko solve taka chungo rengo 4x squared plus 3 equal to 5 ke matai nada bana nungu subject nada bana alphabet ko iko bangarachko right set na alphabet ko bangarachi na x kena bali nango na iko sati gu be murichi ko iko na bina kata chiko na numbers kete ngore na tolu na ba ke na rua iko na numutaisho iko mode murirtu ke di sanandua nango na ke di ko solve taka kinando na problem na subject o ko me main boy to ngai sandongo ondu tunu to ko na luna sianga talin don tamata ko bina kachiko ay sandongo baka sama taka chiko na equal sign baka ndona wabu tamata ke de meta ko so na wabu so yuko chiko wi ko na ndingi orto ke tengo odi me la ko iliu uire ke de bole kata na subject irme uchi ni la ko ya ko bola chiko ngo uira closer to the subject irna uchi tamata meta ko meaning na takoso ngo baka na wabu ngo kona equal sign ngo ngo baka no mu wabu se ondo tuntu baka no mu bridge ngo na basics no chiko na basics ngo kena bale na 4 na 2 na 3 ode ya wa mai be na subject ode ya wa ndundu iyo na tulu ngo na kona takoso ki na ili otulu so na takoso tulu kenta susa kala na basics na ngo na ngai ko takoso baki na wabu da medo na opposite kembali ke plus 3 da basa na ya disana no wana na busana minus 0 kwa kena bale sana da 4x squared ndambe tonga na 5 odi sali to kuni kwa kona plus 3 ngo numucho na plus 3 la ko sana ndua da na opposite ni plus 3 minus 3 wana na so 4x squared what's 5 minus 3 right 2 right sana ngai to katali ke rono rongo na ba ke na rua na odi bole katandundo na subject iketa landule anga kina wali bo weekend na ngonitoki nanda tundingi kento sindikala chuko na preference so di mena uchi ni lako ke mani solitu endo na situation ge toka ilu na 4 kena tu na lako ilu na 4 nonu muchiko kona pawa kona uchi ndundo ni lako so ikena lako na 4 okay reta na 4x daba na 4 ngo 4x another 4 times so daba na opposite ni times right you're gonna divide it so ike sana daba 2 divided by 4 1 and 1 sange bo kena squared daba na opposite ni square kikusana kuta na power
right yana root asa nange root of 2/4 seki ko be simplify takana 2/4 ngo me half ko ngo talanga rani square root of half iyo so nakamo be abartanga ike weekend tu mokila odhi suchina takoso biliu na wapu ko ya wandu maibe na subject rather na viringo ko ya wandu maibe kona x ngo na viringo kona takosiliu sange tu na competition rosange ko wala chikongo kona coefficient ke kona power ngo ko togedaki ni ko sa chiko biko na ndingo de mena takoso na takoso liu kona coefficient na power na ocho chindundu ni takoso ana ka no mucho komen tu karoni step rongo rubio kan chiko na number ro ke na number 2 so matai iko klaudi no subject klaudi bola ka biko ya kembale ke sa bola ka ngabi ko ocho chinta mata metakoso ngeno no mucho na number 3 ni ko takoso banga na wabu zakabasar na opposite ana basic sa kendi kusa kala chiko na dabu suchi na opposite ke usule ni bangon na taro bango dabu na opposite ni plus wana nafu dabu na opposite ni plus minus ke dabu na opposite ni times divide wana nafu dabu na opposite ni square ke square takandona ka wana nafu dabu na opposite square root right kenda na tarawale chunga ilo mongo na sianga wando ni ya watani mai o satu kuna ngango nangone rado design tanga mai non rataro erna ndo daka pepa o rangito chunga lo munimbaingo nono mucho korto na tulungo na raunga ni plus minus so na minus plus iko mukinda banga iyo nangona nga takosobe kina na equal sign kongo ngono mwabu wakasama tagi belly bridge nga semba bridge na wabu dhabanga tukina numesas pakambire chiko numu wakasama na wabu ana wabu na takosobe nyo takosobe nga na wabu ya na dhabana dhakapa wana na bukama iko sa tora rawasar tonga numu chiko na basic ya okay kena kaba ke omani rirendo na bracket na bracket mesa wa tek tu waka kongo warda na bracket na wana rida na bracket dhabana dhakapa expand ko sarangango na basics ngo iko ren tawura ka kedanga ndonga na taro saro taro dhabanga takoso mai kenda turni dhakapa so ni ko na loko borto sarangana bako sa solito kenda to na dhakapa ko na bango ona dhakapa 1 by 1 1 2 3 4 to na start mango ngo baka ngandanga lu chiko na waitui ngona uno dhapa una machi yangu una machi anda sangela ko mai sa mai no mungur la sawa ngo sa nduru mutolo mna wai ngo sa ngalo sarsonga waitu lo kona uchu chini tarungo so na build up my non to progression start my bena basics basic problem sange fame windo ko intermediate la ko windo intermediate ko ngo sa complex dasar ngur kento bil so mai bango kento na daka non to taro la ko mai bango windo na ka basics nge bil mai bena complex okay ajet matata na dava na lisu bitale bando amber to daka non to example ken dava na subject ko ya vole katana subject na uchu cinta matematikos nyo takoso na wabu takoso na wabu menusuri se takoso na wabu memba dava na right daka bana kena bimba sai wandi teginya dava na bracket expand tak no bracket wana na to sana woro daka example okay non to maten example ko rete chingo okay yuksa rete chona x ngona nungu subject kona x ngo okay odi vole katikwa ya na diri sana fo odi vole katikwa odi vole katikwa eyo vole katikwa na fo kona uchu cinta matematikos so ngo very basic so ka sana da sana la kona plus 3 sana la ko jandong dava sana ya doni sana la kona plus 3 dava na opposite ni plus right minus kembali sana dava 4x is equal to 10 minus 3 dava na 10 minus 3 ek sarinda kabe karonga ni bili nyungu 10 minus 3 bil 7 okay na 4x nindo boleh toko na 4x
kena mbale toto tanga 4 times x ana kena vavio kan tagina 4x ngore dandona namba kena ndona alphabet ndona letter do tuguntuna mets ndona variable ke ore dandona namba ndona variable bakanga root times 2 kembali na ngono iko kutekina na namba ngo isa nandua iko na dhaka na bimba ini times so dhaka na bimba ini times ke utukuna times 4 ke kute sana ndongo ke sana biri sana ndongo na times 4 dhaka na opposite ka dhaka na opposite ni times wanana sara sana divide so 7 ulang apa ngo 7 divide by 4 anu mu answer right rawa na mathematics ngo sarang na basics kinta pa na basics kinta pa na subject ati ku takoso bisar so kana wapu takoso ngai tai yonongo na ngai ko takoso kuningule dava modaka bana kena bimbasai kena opposite to sana ngai lebo ngo karun example okay eta na karun example na davo tukunilu na ngoni ko rediki na bracket davundo da right iko na expand kendo wabuli di chuka kona namba ngo iko na multiply taka kede bertu kede chukulum di bracket kona 2 na multiply loma na 4 na multiply loma otondo wada na chukuno munga sini buli ana na distributive law kala bakanga mo distribute bakanga na half back ndo deliver iko mo deliver chukulum so ana kana da rumbiki kembali bali kona tungo iko na multiply by x na multiply taka na by 1 asara na kamedak kona 4 labona dakap ko multiply ke kono fota lango mokulomo ana kamo daka very basic so to daka ba damana 2 times x wanana 2x to la ko ba kana karua damana 2 times negative 1 2 times negative 1 eda negative 2 right rede kana ro la ko ngono mu 4 la 4 times table damana 4 times 5 4 5 is 20 okay 4 times x eda 4x okay nangona iko sa chiku kini ke iko sa tiki usongo nirtu watsara na kaibata kembali ke ore dondona na kaibata ya more dirtu era riri bata ndo ya na chiku na mets na like terms kembali mali ko na riba ngore kona 20 ngo aur ni kuchiko vendona namba ko kuchiko wana x ngo or ni kuchiko wana x ngo wata usara na uno da be ko be kuchiko kin iko ni kuchiko na 4x andongo se kuchiko na 2x iki nunu muchiko na like terms undo tu na like terms ke mo boleh ke na like terms na like terms ya na kaibata anu mukai kaibata dona ngoni teliu na x dotaro ko bare tal tu dona ngoni teliu wiki wakanga na rakabi ke ndona be all black sungo na retal ko ndona all black suki kongo tim ni bichi ya sarang na kena dakadango na like terms do tukuni collect like terms ya songo nirtu bata apply chunga na rule numu chigui ko renyo songo nirtu bata tonga ke yo nangona nga takoso baki na wabu adabona dakap iko sakila chungri right ona dakap kena wimbasa ina opposite okay redango no sana dakap redango nyo kuta indona like term iko na kuta bata kena sen retana 4x ngo na 4x ngo ausana kuchiko benona kai tongo bena 2x aseta okay nada na opposite ni plus nada na opposite ni plus na minus so sana 2x dambe tonga bando na 2x ko sini tosoka tosonga na plus 4 takosobo ka na wabu sama ida minus 4 are dambe chuka na wabu are da kembali la ko mai ko na boyo reda na da bono na kai tu may sanang takoso ko na okay reda na minus 2 reda na 20 dambe tonga bando na 20 sana ngande o minus 2 ready minus 2 reda no na kai la ko na 20 saranga na movement reda na kani like terms nangona ke ko kutendo na tamata yuko mo kuta wata ke na sign ko chiko wata na sana mawi reda chunga na mawi on the left iko rani kala na kaba membi kim nando warong music do langa totoko beon sene seri to the left angon to the left ngona reda chunga na sign ko chunga na mawingo kona sign na mawi aya mona koti sandu ke kona plus ngo na sign ko chuksa na mawi nada plus ko sandu ada na opposite ni sign aya ngona kona minus ko wada bongo minus 2 ke ko sandu ada na opposite ni minus 2 plus 2 wana na so 20
plus 2 uri reda kana roro ike sa kata ngapa kai so 20 plus 2 22 ke sa minus nga 2 minus 4 iko rin taka pangana calculate yo ro kai tele bu wachunga ro x wata chunga so 2 minus 4 yebita negative 2 minus 4 yo mbita chunga na x okay nangoni ko sa mike no muchuko na 2x me baka non to previous example ngo baka times 2 na minus 2 ken x ato to tanga minus 2 times that minus 2 times x ke split te kero so na kamoda ka wiko kuta na minus 2 so kuta na minus 2 sa nandua da na opposite ni times 1 na divide so 22 divide by the negative 2 ko ya renda na calculator nom answer negative 11 o sara no maten example atoro ata matata chiko nondo tukani like terms no mu chiko na like terms ko tani vi bakasama takan like terms ni kuwa iksa kinta mangayana no mukai ke ora ka vi chiko iko bareta nga ko rojesi kalabata asana ka kota chiko nge no mu chiko always consider the sign on the left nangoni ko rede kinanda ngona 20 da bona na sign chungu ke sini boleh chiko ndona sign ya plus juga asete we matata ke to sana lo ko bonondo tu katul ni example okay iko rede non tu katul ni example ngondo ya dana chiko na rational equation ko raba katuna fraction so ki ko mani rede ndona situation wangu iko na kamoda kawa iko cross multiplying arda na denominator ngo ke ruana fraction wangu ge separate te rotu na dawa na wavu kona wavu tu tano takachiko so ruana kamona daka arda na 5 ngo kona 5 ngo iko na times take kosa nandua kona 3 ngo iko times take kosa nandua toro matata kem dondo tuntu na cross multiplication bangana bi kuchi Paksam tangan na 7 sini 1990 ya temba mo nonan ruko ya ronge kuche ni wate ke gai to masidam ngosara ya tangiki iko turanga mena na kango rovi kuchi yo rongo dongo ngo nandona basics mo kinda nangona iko kotiki na iko redeki na rolerua ka kuningule daba modingi makamaina daba right come ba bracket niksa kotana 5 ngosando numuchiko mbita na 5 kona rona le ruongo men dola bandona dap dola bandona bracket dola bandona bracket nongoni ko virkina 3 virkina na tulu ya tolu dola bandona bracket 2x plus 1 reda sabaka ngana example to sangi wochong na kena riri so reda kena simple gosa raw sarang isa ring turmike ke sa list tele non to previous example sa expand nga songonir na kaibata sa setal so no ngo ena yado nga ke ruana fraction ge separate ke rutu na equal sign nunu muchunga nyo kutando na namba yesan ngo kuningule da mamondola bandona bracket okay to sana boicha mana lako expand urne manda batigau da na 5 times x 5x da na 5 times 1 5 1 okay 3 times 2 with 6x 3 times 2x is 6x 3 times 1 right 3 o chak sangi songo nirto wata undo na hebe undo mbita undo retanga kona namba liu kona x undo la focus nga x ke chiki kena namba liu na x undo kuchi ko kalile kona 5x undo kuchi to wala manta ba bita tunga bandona 6x au sana kuchi 5x ngo ready 5x ngo au sana kuchi ko mai benada bena 6x aseta sa torra na move so 6x no mucho daba chuko na san mawingo ana sindo na kabula ya na plus so daba na opposite ni plus minus okay daba na sign ko chungo 5 chunga okay udi sana li join ti kwa kona plus 3 ngo ko virti commission do daba na opposite ni plus 3 ona na minus 3 so what's 5 minus 3 5 minus 3 is 2 6x minus 5x no x so no x equal to 2 Ede kana raw na lesuningo aba ambauta na ngoni ko duruma ke na lesuningo iko saranyo dakap ramucho na basics ngonga cross multiply na ngona ngala kono 5 yoke endua se rua se tul iko modingi makana da na bracket ngeke sala ko mikina kona distributive flow iko mo expandiki
sarana kai mamurichko. Okay, nondo tu uchuche, tu taka mana uchuche me samap taka nondo tu nuntu mateni lesoni, sen nuntu isibuni lesoni na YouTube. Okay, liu irandu retanga nama lesoni ngo, rasa luzup sarai. Betar tungo sa tolutu na vale tambaro tungo. Edang, tamani kara. Yoreda. Na nondo tu sambolo kenda tu na lesoni ngo, kenda tu daba manda tu dakapa. Iyo kenda tu me wailia wala ngana dinominita ena tarampu ona ge warta ka bikindu kenda tu bine kata juno mere ribangu go baka mere ribangu kona 2x minus 1 equal to 4 into 5 plus x ena nonto tu takete mere ribangu ni equation mi kuni tamborotu go baka kikango ko me linia tunga mendua so how can we do that ena ma nakamu kona taronga rawa daba menda tu remove takana denominator. Okay, ngo ono sulubi kona tarampo. Na kamo da kawa. Arreda na denominator keda tungo na daba. Daba suci na denominator ngo. 3 times 2 ebida. 3 times 2 is 6. 6 times 5. Iko na kawa da kawa. Times tekir tu kedi. 3 times 2 times 5. Ebida keda. 3 2 is 6. 6 5 is ebida. 6 5 is 30. Iko reda na namba ngo 30. Okay. Untuk kaunta ta kawan nangon iksa times tekir tu keda. Sanga mandanga mo divide by 2. Kona 30 ngo. Nangon iksa rotan ya. To boleh mandaki koreni divide by 2. Napa mo divide by 2. 30 divide by 2 ebita. 15. Okay, iko ngi tarong iko. Na 3 ren lako bena 15. 3 ren lako bena 15. Na 2 ren lako bena 15. Seanga. Kosan ali 7.5. Okay, to sana lisu bangan on the 230. So, nangon ko mo lisu balis tali. Tarayur tu keda na denominator. Ge multiply takir tu keda. Nada mana numu namba 30. Iko kau sangi keda kawa. Sangi times 30 virtu keda. Times 30 bi komatai. Times 30 bi kena karua. Ge times 30 bi kena katu. Sarang na kamu daka. Bisa toro. Tor tu keda na denominator chingo times takir tu. Times takir 2. 3 times 2 is 6. 6 times 5 is 30. Torna 30 ya. Ge mukuta bando eloma. Veno mo equation kete. Wala nga 30. Right. Labo ikusana da kapa. Ikusana ge cancel. Rata na 30. Rani lako vena 3. Okay. Daka pangan mo calculate. Daba na 30 divide by 3. Na 30 and 3. Rani lako kina na daba. Na 10. 3 tens are 30. So 10 into daba. X plus 1. Plus. Okay, wada bango ken karua, rata ken karua. Wada na 30. Okay, rata na 30. Can 30 go into 2? Iyo. Rani cancel na 30 ken na 2. 30 ken na 2 ebida. 15. 15x equal to, okay, wada na 30 ken na 6. 30 rin lako na 6. Sorry, 5. 30 rin lako na 5 na 6. Iyo. 6 into that. X plus 3. Arida, go sa rawa talitu. Lesu tali benando tu basics. Arida na takete. Kenda tu remove takwala nga na denominator. Azara na kena lawaki. Mo remove tak. Go sa baka nga ko tu taka juga. Iko expand nga, expand. Gesongo nirtu. Sa like terms tali. Arida kena rawa. Kito taka nga go total. Lama na 10 times x. 10x. Lama na 10 times 1. 10 plus 15x. Equal to 6 times x. 6x. 6 times 3. 18. Okay, sangge songo ni rabata na kay bata. Okay, aturang ko na 10. 10x at chungo. No na kay ngo na 15x. O di sana junti ko na plus 6x. Ko sandua. Daw na opposite ni plus. Minus. Sandongo chiko na 18. O di sana junti ko na plus 10 ko. Beto ko ay namba. Ako sandongo. Daw na opposite ni plus 10. Minus 10. Okay, edorongo. 10 plus 15 ni 25. 25 minus 6, 19. 19x o kango, 18 minus 10 ni 8. Sangi divide. So x equal to 8 over 19. Reda? Anum answer talita. Nga serangan alawaki, reda ni kuwa. Kenta tu sa tawura ka kete serangan na karin la ko may nangun exams. Nita kan ni ko na buki ko
nonda tu na rani solve taka kete chiko na algebraic equations na bengo ngai ba ko longa taki ku chiko na ngoni turango chisu na balibu na chunchu mai na video ngo na balibu